مەرسوومەکەی پێشووی شەڕە هەڵبەتە هەلومەرجێکی سیاسی نوێ هاتۆتە ئارا بۆیە ئەم شەو زیاتر تەورەکەم تەرخانەکەم بەوەی لەگەڵ ئەم بارودۆخە تازەیە کورد چۆن خۆی بگونجێنێت. بەرنامەیە لەگەڵ ڕەنج ئەو مەرسوومە کو ڕۆژە ئینێ سەرۆکێ حکوومەتە بەگوهێز ئاسووریێ دەربارەی مافێن کوردان دەدەرخست گۆت و بێژ کرد. سیاستمەدار و پسپۆران نێرینên خۆیان دەربارê مەرسووما serokê Sûriyê ya ji bo naskirina mafên Kurdan û rewşa giştiya Kurdan li Sûriyê anîn ziman. Beşek ji wan destkeftên ku li Rojavayê Kurdistanê hatine bidestxistin wek girîng pênase dikin. Yani zaten wextê guftûgo tenê kafî be ئەوە هەفتێ هەشتێ ساڵە ملەتی me دیالۆگ dike berxwedam dike danûstandin dike me gihîşt ba netîje şerê çekdarî wergirtina sîlah tekoşîna got emro keç û xortê me Rojavayê Kurdistanê dest nîşan kirin tiştekî gelekî mezin bû. اعترافێکی شکلی و بێجگەلەوە تەنانەت Mersûm di 16 mehê de hat îmzekirin. Di nav de naskirina beşek ji mafan heye. Wek mafê perwerdeyê naskirina Newrozê wek cejneke netewî ji bo Kurdan û dayîna welatîbûnê. Herçi qas hinek mêvanan ev yek wek destkefteke girîng dîtin jî hinekê din wiha nabînin. Ew bûyî min nabînim tiştekî guncawa we negişbînim beramberî. Em sextekariye li mafî netewî Kurd. ولەبەر چێ لە فقهی دەستوری دوو شێوازی اعتراف بە زمان هەنا زمان یان زمانی نیشتمانی یان زمانی فەرمی لغە وەتەنیە ئەم لغە ڕەسمیە شەشی ئەم ڕێکەوتنە تازەی نێوان هەنێک پسپۆران jî mersûm wek necîgir dîtin. Bi wê wateyê ku dikare bibe xala destpêkê ji bo bidestxistina mafên zêdetir an jî dibe ku ew tiştên hatine dayîn jî di siberojê de nemînin. Dikare bêguartin, dikare sibê dû sibê hiç jî nedin Kurda. Dikare ev bibe zemînekî bo ku tişta jî bidin Kurda. Ev jî heye. Çî duacar tehekkûmeka ve ser ew ê quwetî to li ser erza. ونصحت القصدة يعني بابزانه Di bernameyê de bang li aliyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê hat kirin ku biriya diyalog û danûstandinan hewl bidin mafên xwe bi dest bixin û ev rê wek rêyeke bi bandortir ji çekê hat dîtin. ڕێگەی دروست خەباتی مەدەنیە و ڕێگەی شەڕ و کێشە و خوێنڕشتن هەرگیز حەلی مشکلەی نەکردووە. ئەو دیوی فرات یعنی ڕۆژهەڵاتی فرات معنای وایە ئەمە ستێپی یەکەمە ستێپی دیکەشی بەدواوە دێت. Tê texmînkirin ku hejmara nîşteciyên Sûriyê 24 milyon kes bin ku sedî 20 wan Kurd in. Piraniya wan li Bakur û Rojhilatê welat dijîn.